kayta ka andoona yee aussi we hello junjo ogun i mbaɗitanga taaga to waagan we tan ndax jeg ka andoona yee xay bugan o lay to lamtirmo ten waaw ñake koy xaƴna o saaxo leng rek bon mi xaye hélas kan dame in refange champion rek équipe nationale yaqun parce que a jangogana mi mayu temps fe kan ma frogelo ndik meke équipe nationale a ngotam im waro fi o ngol fa nangam Thiès yam camane kaga ta refogu ndiki koy o ngol fa nangam o fiyangan Thiès dako retma africain tok fa bugo dako jega maga ay 15 jours ga bon garida kan soɓa pola lim xatara po ba tegle i waggati numo daw kaga mom vraiment kan lay me a fogano ka andoona ye ka bare na njome sa paaxo donte koy wiine anda moga ye Saliou o kiino neew doole yo nda o fes nu mosna damir fami o xaad lamtel ndax a neewa doole o layanga ye Saliou ka neew doole rek ko laya pour laya naga rek nda worange xe damritona moom neewe doole xa muk a neewa kay me o fes o leng mo sira mo yaf xuta refna koy comme internet i leya leyidiye mi yo aha fañim ten dara o xuta refna ref o yafaam leyidi kam internet fe mi yo mi yaf un fañim ten dara xana a refanga wo rek a leye wo o nda maye de a maye koy de hélas ndigil kam équipe nationale fe lewna sax a ref ka andoona yee wax dëgg yàlla leyano ndigil a ref a jega mayu andoona yee parfois a tarder anda den wiin we andan nda njom Dakar itam a reɗa ka andoona yee o fesali ɓooxoga maaga poids lourd nu la'oona rek i njom Dakar presque maaga o kino ke ndax njom Dakar a jega o ñoof Salif mayama trapo wala boog a maaf le ma com ka andoona yee wax dëgg yàlla wiin we ando kana trapo i maaf ret maaga com ɗom koy mais roga dogala final ik mosumoyo jeg maaga no arène Adrien Senghor final fa leng fe jibva maak ten ma fa fa ɗikandeer fe Samori o xeda laya Pape Bam i parce que a njom Dakar ndiiki mayata nda a jeg saate den mbakogu den mbokatorogu a mbaka i o nan angan bo o nana tan a waaga ɓaatin saate fa lakas a ndak o sogo ngara mbak kaga ten i njoprituma nda pour o ande mbir refo foko ret Garayof numtooxid foko rok Garayof numtooxid o sogo an koye ndax mbiro refo ndax refiro mbir i aha voilà zal la ke i layna rek ndeysaan ke waroona lay njom i mbaagino layna émission fa leng nda ku ga'oona rek a jega na i ngofit kan rek xaye ñakeer kam ke andoona yee maaf re bo pare wala boog avant o pare a njom ne jega yeg fa yeegogona ndax kam i njom léegi-léeg ko ret bo andeer kam i njom ne te jeg ka andoona yee nene xiɓanandu wala boog est ce que gal nan naaga mosaamo dal kam i njom léeg-léeg aussi o ret kam i njom sawte a jangte njom na wala boog sawa jaɓe digante ken dal sawa ñowan wala njom i ñowanum moom jega un jour comme njom ne ken lang na Ibou Ndiaye njafere u ye watu mana Ibou Ndiaye ka i mbinoox no poids lourd ka wax dëgg yaaga yegaam a xooxes yaaga andaam ale motama Saliou i maafrel bo mi fa laminu moon waaga den adooxu in ande kan xupin doole a paax a jega boy fa leng fa genna caate ke ina riglan uma yaaga andima paale da laya ye ten refu maaga comme sirin bugimo ɓe iyo Pa Moussa Kambul a kon aja bugimo ɓeer no gon le boog iyo woxe nana ta leyame a jega paale genna mene de o xey a xiɓang in leyo boyo ley kan fad kang de parce que kan fooge ka saɗar norida ndiki ye raxanuma ta dako moof anda wax deg tige yuɗin ta dako numtooxid a jega paale na xiɓang meke xano yen de ñofi maafrele o yen e oxe leyane o fes nene a cinj koy rokong o yen mais kaga ka waago jeg fes ne ka cinj soom roka me yente mais kaga waage ref nda comme kam dame mi xupin doole naga rek inoxum rek roka lamin o moon i rok na naax yet fo ten ga ye ndetna bo ndoka kam gawlo no oxu munan naga mum kooroxe o xene re ina radio Fatick Ibrahima ka ƴiida leyan o sal wa rok kan oxu munan naga jeg kate men bo saison fe fag koy maaga daal yegame o sirna dama xam parce que bon internet i leya a jega ka yeguma bo na kene ke mi wagatima ñaaƴ refe caaxaan maaga daal mosumo yeg koy o sirnu moom a jega to a damangang it xano yege wax deg dame i xaaga moom o kooro nda a part ça koy xa kam yenogu rek de waaw wagan mo jambo kiin nene ngir wax deg ta ɗomaam rek nda wax deg mosimo yeg kum mosimo yeg kum i nda o xaaga moom yegam o xaaga moom wax deg i yeganuma paax xaye i mbadina saate fe Njathmar
illa yeke im bugno mbaxtan fa hen telefon de Salve Ndiaye Mar na carrière wax dëgg xëjee na émission fa leng nda a jeg ka i njawna ko andoona yee wax dëgg yàlla o nanuna o ande champion a laya we njopirna fat itam anga ay champion ke te layna ka jegnayo ka in o namanoyo to nu xet ina fatin itam anda mbir sankoy xetiɗo xaye i mbadina saate fe yeg fu mu jogo na Thior Production e xala ka itam ndax itam com ke ndigi njom ñaal xal la ye xani layna taga ndax o layna njom émission njom ñaal o tegte njom ñaal i nam ga to koy ke ando def émission ne njom ñaal ne internaute ke itam wax dëgg yàlla a soxla u lool o nanom a soxla u itam o nga xaye a nga am xala ka den itam de ando def internaute ke yo hélas wax dëgg gidma nuun we mbi'idna kene jeg na nuun ɗayo maak ndaxte a jega wa andoona yee a ngijanga am ya leŋ a andeerna xaƴna a mbugaxamo nga a nananga fa lay feke xan da ɗaay jegalu o xayit aussi we andoona yee a mbug'a im teelo fi keke xaƴna roog xaye dogal'un i wax dëgg jegalu o xaadna paax ken doon ka maaga yit o kiin nu andoona yee kam juum no gonof layna andoona yee refe nen o wasanam to ande fa lay internet rek o kiin rek na juuma i o wasanaam o saax olaaga gidim fop koy surtout no saate feke rime ma Ndiaye Mar makit men da mbug o ke i mbi'a a paax i kam layo jegiim o pañ men jege fop mbugaxam tout den mbug o ke i mbi'a wax dëgg a ndamta in teen gidma den a paax a paax a gidma internet ke fop njom ñaal moom vraiment mi de te moƴana xam ku ga'uma yaam oxe saqoogna in meke no njom daloogna a Sendeb Sarr ye i ndetna bo mbudata a kate ke nuun to da yaac u mbaka como yeng ta leyame Saliou me i ta leyame kan ɗasni ka a saafa ke nu mbarna in o maafanga wiin we nga o yenanga wiin we nga'ong nda o retanga koy bo kum ko warato yen o ret mana ta ref o yeng o yenanga jegkiro gaci nda o yenanga kay ɗeeta diw feke ñaaƴa garidame ten ta woronge ke njom ñaalo maxey ga'ang a worange kaga xano sedin mais a leya ndigil ten taxu moƴo mayole fop jotin parce que o xaaga kilifa isa re'u mene mose jaɓa cootes saay fu leyuma ta leyame ret kiro meke o moof ka et puis yita naal moom kaga fog a teen bugoge i ndet ndikum i mbiya naka sudul noonu to ga ke in i kene fop a fog a teen a naal na andoona yee o fodanga teen fa maɗo lim pol xan da layong naal ɗomu naal u i ten tax it waaw i njegange fop yit i njega o saaxo leŋol te a bug ina i ngidman teen trop yaam a damit ange ino saaxo laaga xaƴna peut être i mbaag a mbi'a naka sudul noonu mais i ngidma fop daal surtout koy Thior Production njom ñaal i ɗayana nuun a paax ne i ndet ina bo xaƴna kinaaga lay i mbeecel nu ndak o ngar mbetandooxa in ɓisid cosaan e i laya me i ɓeerna to wax dëgg ka ref u ka andoona yee a mo'a ba pare nda xaƴna xaye o kiin nu ɗeetatna no internet fe a jega mayu duqangaan xano ande keke Paul a layu walam Kana Sall a layu ta ref ka andoona yee i ngidmitana nuun a paax yasam roog o yaal oxe damta nuun e a ci'a nuun kenu mbugna ya ta refna ka namal ka nuun iyo waay ara mim actuellement Sall koy fogaam a marier a o marier na itam ndax ɓiyongor a xemeen to ɓiyongor a refanga meen itam xa xalatono ten fapa ɓeera mbiñ leg buge ɓeeranga ɓeer maaga xaye pir ke itam ino itam i lamta den xa to xa dombaña ke de mbi'na ba pare xa ɓiya xe mbugangan bo pare te es bugano maafir i de marier am koy marier am semaine kana i vraiment marier am xeɗa roog i malir yasam roog yaal oxe damno ndoneer na iyo i jegaam o ɓiyo ngoor mais koy fañiim sax njom nda kam calcul me jom le saquma teen fogime a wagano saq to njom o saqange teen jom ko yoɓo yaqu kaga som calculade nda wax deg mbir ten moƴana xam ku ga'ona na adna ciyem meke o ɓiy da layogun Assane Sarr a ci'axam o ɓiy ka i njeg'uno ten yakar xaƴna roog dogalerun nda jege kana ta waagit erna njom xaga i mbog a ino fope tena jangka o janes xaƴna koy roog dogaleran da ɓakandin no lakas bota xanat no ka nda waag angan kay a soɓanga to xana jeg jom le jeguma teen in jeg mbir wax deg njoma fela to in andange xe mon entier wala mbog Sénégal njom taxun i o ret anga Niger xaye ku liwanga gones da and refe Burkina Faso refe bene refe nanga waaw in rokanga avion xaye njom taxun in andange Bara xaye njom taxun in andange Dakar xaye njom taxun kon jabimo fa njom nda koy a njegange com moom da ngaƴinte moƴo i maaga dal wagumo dayta
aga bugole iyo kono fogole internet ke i ɓato joko njala paax a paax rek mosando xa ndeysaan ne andoona yee i njanga temps te wa sop ndeysaan a cunga in meke no saate fe Njaaj Maar rien que rek ndeysaan pour lalit ndax internet ke son u a yakar un a mbug un ndax itam o kiino ye maaf rena faak fa fede faak te jeg u andoona yee wax dëgg yàlla a yaqanooga den o ɗaan a yaqanooga nu a ñoxora ku ga'oona xaye ndetanga bo a nga jem o fe xaye wala noon ñoxore xana fela den kon ten u meke no saate fe Njaaj Maar yoon fo le grand champion ndeysaan Saliou Njaaj Maar i njokana njala paax a paax ngeɗa yàlla subhanahu wa taala i mbiyan meke anda me retour fe na moƴ ka fel nda kono fogole internet ke ne i mbika rek mbasa nuun na émission fa lakas fa saate fa lakas fa champion fa lakas joko njal